Nalazimo se u Rakovcu i predstavljamo za prodaju kuću koja je uknjižena na 92 kvadrata. To je prizemni deo i sprat, a ovaj dole deo gde je garaža, to je polusuterenski deo, 30 kvadrata dodatno, znači na ovih 90 i nešto kvadrata. Plac je velik, nalazi se u ulici Mileve Marić, uknjiženo je papirološki čisto i verovatno će se uraditi prenamena u stambeni prostor, tako da bude uknjiženo kao porodična kuća, pa može i na kredit. Pogledat ćemo malo plac. Ovde se nalazi septička jama. Ima gradsku vodu i kišničar od oko 10 kubika. Znači, plac izlazi na ovu gornju ulicu. Evo ga, gde se završavaju kočići gde su pobodeni, to je kraj placa. Kuća je kvalitetno zidana, ali ima ulaganja. Sad ćemo da se popnemo, da uđemo unutra da pogledamo. Prva etaža, gde je dnevni boravak, predsoblje, kuhinje, kupatilo i ova velika terasa sa pogledom na Novi Sad. U okolini su stvarno lepe nove kuće ili stare renovirane. Pogled je prelep. Mirno je, tiho, vazduh je fantastičan. Imate roštilj napolju i ulazimo u kuću. Predsoblje, ja ću proširiti pogled da biste mogli lakše da vidite kompletan prostor. Dnevni boravak, grejanje na čvrsto gorivo. Ovo je soba koja ima 7x5 otprilike. Znači baš je komforno. Kuhinja sa trpezarijskim delom. Ne koristi se sad trenutno ova kuća, pa nismo mogli da otvorimo zastore, šalukatre i veliko kupatilo. Znači ima gradsku vodu, ima čak i priključak za veš mašinu. Gradska voda, struja, septička jama. Raspitat ćemo se da li je moguće uvesti gas. Penjamo se na drugu etažu. Hodnik je osvetljen, ovde su stepenice koje su rađene od gvožđa, stabilne su i sigurne. Jedna velika prostorija, znači isto ima osnovu kao i donji deo. Mogu da se naprave dve sobe i ostavljen je odvod, odnosno instalacije za pravljenje kupatila i kuhinje. Struja je razvedena. Stvarno je lepo. I šta je dobro, što možete da dovršite po vašem ukusu. I još jednom da pogledamo sa gornje etaže. Malo je tmuran dan, ali mislim da se vidi. Odnosno dovoljno da nemate nikog ispred vas da vam zaklanja pogled. Verovatno je uveče prelepo kada Novi Sad sija, a vi sedite na vašoj terasi i uživate. 064 6432 338 Master 021 nekretnine. Nula šest četiri 6432 338 Master 021 nekretnine.